Znaju svi Efendija pomisli o živi. Naglasiti jeste da među ovim imenima ima još uvijek i osoba koje ni do dan danas, eto, punoljetni su u svojoj pogibi, u svojoj tragediji, a još im se ne zna ni gdje su im kosti sakrivene. Oni koji su činili zločine, trudili su se i trude i da sakriju te zločine. Ali vjerujte, okupljanja ove vrste neće dozvoliti da se to zaboravi. I mogu kriti to koliko god hoće. Mi svojim šehidima možemo klanjati dženazu, možemo uputiti dovu, možemo Allaha dželešanu za njih moliti, taman ako i ne nađemo gdje su ih sakrili. A njima neka to služi na čast i na obraz. Također žalosno je da je i ta pravda spora, kao što smo Igore na stadionu čuli, da nakon 18 godina, nakon punoljetnosti od pogibije ovih ljudi, još uvijek gotovo niko ili vrlo mali broj onih koji su odgovorni za ove zločine je odgovarao, barem pred ovom ljudskom pravdom i sudom. Njih će Allahova kazna stići, ali treba tjerati i ovu ljudsku. Sve to treba da nam bude, draga braćo, danas na razmišljanje i na opominjanje, zato sam napomenuo ovaj kuranski ajet na početku. Mi se moramo ovoga sjećati, mi ne smijemo dozvoliti da se ovo zaboravi, jer samo tako možemo imati bolju budućnost. Vjerujte, oni sada koji sjede po kafićima od Bošnjaka, muslimana, koji su imali ko biva nekog prečeg posla, nego da ovi sahat 2 vremena budu ovdje. Pa neka je ova vrućina. Neka je. Bila je vrućina i 92. Čuli ste to od jednog od logoraša gore pred stadionom. Pa po 180, kako je on brojao, i više ljudi u vagonu. Pa su ljudi preživjeli. Ako Allah dadne, preživjeli su. Neće ni nas ova vrućina ubiti, nikoga od nas, vjerujte. Ali naši šehidi barem zaslužuju to da im u godini dana jednom, 2 put ili 3 put posvetimo sahat 2 našega vremena. Pošto i u Blagaju imamo predviđeno, ako Bog da, na šehidskim mezarlicima učenje Jasini šerifa svim našim šehidima opštine Bosanski Novi, Igore će biti neko kratko obraćanje, ja ne bih zbog toga više ovdje duljio. Ja još sviju vas, da kažem, zahvaljujem vam se što ste došli, što prisustvujete ovome i nadam se, ako Bog da će isti ovaj broj ili više nas biti malo kasnije i gore u Blagaju na šehidskim mezarlicima. A sada, onako kako je po protokolu organizacije, pozivam ovdje našeg prisutnog Esada i njegovu suprugu da polože ovo cvijeće ispred ove spomen obilježja, a poslije toga pozivam potpredsjednika Skupštine opštine Bosanski Novi, Senada Bratića, da nam se i on kratko obrati. Draga braćo, cijenjene sestre, dragi naši Novljani, u ime Skupštine opštine i u svoje lično ime, ja vas sve od srca selamim i pozdravljam. Selam alejkum i dobar dan. Alejkum selam. Sigurno da svi ovdje prisutni dijelimo tugu i pomiješana osjećanja kada obilježavamo 18 godina od progona Bošnjaka sa općine Bosanski Novi, kada je u jednom danu protjerano preko 12.000 žena, djece sa ovih naših prostora samo zbog toga što su se zvali drugčije, što su nosili muslimanska imena i što su bili Bošnjaci. Sigurno da i oni koji su te godine, a i poslije ubijani na prostoru naše opštine, nisu se ogriješili o ni Božije, ni ljudske zakone. I ovo treba da obilježavamo u što masovnijem broju, iz godine u godinu, da to bude opomena i da se to više nikada nikome ne ponovi, kako na prostoru naše opštine, tako i širom naše države Bosne i Hercegovine. Neki dan sam dobio odgovor iz tužilaštva Bosne i Hercegovine na urgenciju koju sam poslao što se tiče procesuiranja ratnih zločina na području naše opštine. U tom odgovoru stoji odjela za specijalnog odjela, posebnog odjela za ratni zločin, da se pozovu svi svjedoci, kako Bošnjaci, tako i Srbi, koji znaju nešto o zločinima koji se tada dešavali, da dođu, da se prijave, da mogu ostati i anonimni, da daju svoje izjave
i normalno sve u cilju toga da se skine hipoteka sa naših sugrađana, jer svaki zločin ima ime i prezime. Ja vas sada sa ovog skupa stvarno molim i pozivam da ne ostanete nijemi, da ukoliko imate informacije po pitanju tih dešavanja 92. i poslije, da se javite institucijama koji nadležnim organima koji vode ovaj postupak, da ipak da se identifikuju i da se procesuiraju i kazne oni koji su radili ovaj zločin. Mislim da ovo treba da se obilježava i masovnije nego što je danas i ja smatram kako mi ovdje prisutni koji živimo ovdje, radimo, tako i vi koji ste, draga braćo Novljani, negdje širom svijeta rasuti, sigurno da trebamo to da obilježimo na dostojanstven način, jer narod koji nema prošlost, vjerujte da nema ni budućnost. Sigurno da imamo podršku i naših sugrađana ovdje u Bosanskom Novom, naši ovdje Srba, oni dobronamjerni, pošteni, jer sigurno da i oni žele da se prekine, da se skine hipoteka, da se oni koji su činili zločine, koji su ogriješili o zakon, da budu privedeni pravdi i da se kazne. Zato ja vas molim da o ovome razmislite, da date podršku, da budemo svjesni, da se ne stidimo reći da smo Bošnjaci, da smo muslimani, da smo živjeli ovdje i da ćemo ako Bog da živjeti u Bosanskom Novom. Molio vas, pošto će biti nastavak programa i u Blagaju, da se ova kolona dostojanstveno nastavi kretati prema Šehidskom mezaru u Blagaju, gdje će uz prigodan program, gdje će se proučiti Jasin, pridruže ovih šehida i ne mogu da ne spomenem ono što je Allah Đelešanu rekao u Kuranu, oni koji su poginuli, ubijeni na Allahovom putu, nisu mrtvi, živi su, samo vi ne osjećate. I sigurno da sada naši šehidi koji ovo posmatraju ovdje, sigurno da su ponosni na vas ovdje, na nas sviju koji smo prisutni, što se ovo obilježava. Mislim da treba da ide poruka odavde, da sljedeće naše okupljanje bude puno masovnije. Hvala, selam aleikum. Da, evo.